Kohhran lo din chan dan. Venghlui Presbyterian Kohhran hi pathian shwaina ro pui taka wangin kumzatlin na hi sang ni panga khan kan lo lom to a kumin sang ni som ni pali hi akumza som pakwana ani me kani Venghlui a pathian thu soi chan na hi sia chian sia thei ani lova Missionary masa pubuanga Reverend J.H. Lorraine le sa pupa Reverend F.W. Savage te khan tloin pathian thu an lo shil to mana kumsang kha zariat somkwa pasari ogas ni somthum pakata puzo sa pluya Reverend D.E. Jones swan aizol alo thling vea ani hian mizo chong te zir chopin thiam chiang lo takin kumsang kha zariat somkwa pariat chawa changin pathian thu shilin ra si Venghlui lalching aveng chaltlang lungleng le maubo ka te aleng vel china hun na local zela kumsang kha zakwa pathuma ra si venga chuan school mechia te zirna big deu atan honania heta hian pongi nui sai te chuan ziak le chiar anjir tirba ka pathian thu te po anshil tel tin hemikum ve khian mission compound mission veng school mi pakal ten zan school night school anron hongboka zirlai parukan le khaziak le chiar zirtir mai ba ka pathian byak inkhom te nei pui ngal chinani hengba ka hian pudo nu na le puswa kunga te chu Venghlui pathian thu lo soi masatu te anni henga chang hian veng chung mi ten pathian thu an ngai sakchan ni in alang pathian thu oi du na te nein kumsang kha zakwa panga a chuan pathian thu oi paruklai an lo omta a chung te chu dala ral zadala khyang te le ta khyang te dosa thanga chong thu chun to yiwan chong ngura chong thu chua ma chong thu te anni pathian thu soi tlem an lo omta ka chuan zo sap te chuan Venghlui chu preaching station a an siam ta thuaya kumsang kha zakwa pani khan Mizorama preaching station pali a om to a chung te chu mission compound thakthing siangmwal maubok te anni Venghlui Kohhran hi aizol ko pui lai li taka mania pathian shwaina ro pui tak dongin kum sang kha zakwa panga a list of church member Reverend D.E. John nan achua chuan Mizoram preaching station som panga omjinga Venghlui hi panga na awma Venghlui Kohhran committee chuan chiang zo ka thil omdan te chuin kumsang kha zakwa panga chu Venghlui Kohhran din chan kuma apomta ani Kohhran mingatan Venghlui Kohhran tia ko ani a tuna chuan Synod lamthu chuak angin Presbyterian Church of India Venghlui Presbyterian Kohhran ti ani Venghlui Kohhran din tu te chu ring tu masa tarlan tak te kha ani chung zinga su tu te chu puto na te pulal rang te puhang te le puthang pui ching te anni biak in Chanchin ni lai ni zan le inrin ni zana chau veng chung in khom na an nei chin pathian ni a ero chuan aizol Kohhran biak in puya anin khom vek chin aizol Kohhran biak in mission venga mi chu biak in pui ti a ko ani Kohhran ming an ziana po aizol Kohhran mission venga ani sia chian thei china chuan veng chung in khom na hi biak in an la nei lo awangin mimal ina anin khom mai chin heng in khom te hi leng khom ang vela nei chan ni in alang hetianga mimal ina in khom chung hi kum som don lai ani Christian te an lo pung ve zela biak in nei turin ma te po lak chho ani veta a biak in masaber hi kum sang kha zakwa som panga a din ania voinga sakthatan to a kumsang kha zakwa somni pathum sang kha zakwa somnga paruk sang kha zakwa somsari pasari a sak ania tuna kan lo lai me khe sang kha zakwa somkwa panga a kan lo ani biak in sakvoinga na hi kumsang kha zakwa somkwa a chan ni in kan Synod lamho tu ten Mizoram Chanchin thatlen kumza tlinna sharing nan building emosia masak ni se tia Kohhran ho thuro na pek chu Kohhran committee chuan cha atia mundang te ahar sata wangin tu na biak in ding lai hi achongin saka anwai jok biak in atana man mek chu centenary hall atan ni sela
achung chu biak in thar moizo ka sakni se ti in Kohhran committee chuan a rel ani biak in thar chu kumsang kha zakwa somkwa panga a sakzo ni in ni somni pakhat thla som pahni sangkha zakwa somkwa panga a Reverend C Rosiama heti hunlaia Synod moderator chuan pathian hne na hlanin ahong vo in thlengin he biak in hi kan lamang ta ani Kohhran chanzel dan Venghlui chu preaching station a kumsang kha zakwa panga changin a oma Zosap Missionary te chuan pathian thu oi tlem zong an lo umta ka chuan preaching station a an siam ngal ta mai ni turani preaching station a Venghlui a chung hi kumsom sangkha zakwa panga achanga sangkha zakwa som panga ani kumsom a nu chuan Kohhran puitlinga siamin mission veng Kohhran achangin kumsangkha zakwa som panga a indang ta a mission veng Kohhran achanga indang masaber ani ai indan nuwa po mission veng Kohhranin ala enkol zui zela mission veng Kohhran a lai hi kumsang kha zakwa panga achanga kumsang kha zakwa somni paruk thleng ania kumsang kha zakwa somni pathuma dorpui pastor bial hun aloni ta a Venghlui Kohhran hi dorpui biala sangha zakwa somni pathum atanga sangha zakwa somsari pakhat thleng a oma Venghlui bial mingpuin kumsang kha zakwa somsari pahni atang khan a tran ani Venghlui Kohhran hi adin tiratangin pastor thunhun Kohhran ani a Venghlui biala hian tun thlengin pastor som pathum anom to ani tun din hmuna Venghlui pastor biala Kohhran omte chu Venghlui Kohhran Upper Republic Kohhran le Aizol Kohhran te anni Kohhran alo thang zela Venghlui Kohhran in Kohhran pathum a indan toa Bethlem Kohhran sangha zakwa somruk paruka College Veng Kohhran sangha zakwa somsari pariata Aizol Kohhran sanghi pasaria a indana Venghlui Kohhran in tun thleng hian upa somni panga anei to a tuna hian bial tu pastor le minister pani baka upa som pakhat tualupa pakhat le pemupa pakhat anei mek ani Komin October sangni somni pali thlenga kan Kohhran din chu hetiang hiani Kohhran bi zong sangkha zaria som pariat dan zo kim dan chunga mek sangkha zali somruk pani mipa zong zariat somli pani meichia zong zakwa somsari le paruk Kohhran chungkwa zong hi zali som kanom mek ani Venghlui pastor biala pastor loni to te kumsang ni somni palia Kohhran committee te Venghlui achanga hun pumarong bol tura chuak pastor le pro pastor te missionary kan tirte le Synod mission board noya thokte Synod noya masihi sangati evangelist chuakte Venghlui Kohhran pathian ram tholo ma chanzel dan Kohhran fellowship shang te Chanchin le malang natlang puite Venghlui Kohhran hi Mizoram Kohhran a chuan a upa ber pol te zing mi ania Venghlui Kohhran meichia po hi kumsang zakwa pasari a din tran kha ania tuna hian kan try tu te thanem ngai na wangin tluang takin alakal vezela member po Kohhran meichia kan inchiar dan chuan member zasari chuang lai kan omto ni ni tin chung in khom po za somkwa chuang in kan neya Kohhran in zathum somkwa paruk te chuan bu fai tham kan tham kim vek the ani group hi panga a inchenin hani Rebecca Ruthi Esteri le sari titia chenania heng group tin hian budget tuakin sumtuak na shang nein ma an lachin tundin huna hian missionary somni pariat chome kania mangai na inano te pathum chom annibok ramthar zinzan program hi kum khata voi ni manchin ania hemizana tholom de hi ramthar rongbol nan pek chinani
Kang kausyan mi an boralin an borala changa pathian ni masaber zinga in khompui pa in cheng sang ni in ral chinan niya may che member nan nakir tuarte chu cheng sang thumakan chin an nibok biak in puya pang parte hi kausyan mi che sumin pathian ni apiangin khoi chin ani kausyan mi biak in honga in nei an omin chung in khom man tur chung in khom in kai shwai na bule bu fai chambel an pechina kumtinin kausyan mi chini hi manchin ania roite che in group in elnale in ti hlim na chi sang sang te nein hunlim om tak manchin ani member kumsum sari chunglam te hne na thilpek an hlan chin bok kausyan mi che sum hu na tlang puite hi in khom tholo ma changte group sum tuak la khom ma changte le jumble sale khona changte ani Puona Reverend O.W. Owen Hova Missionary ngai chen khaten Christian Chalai Paul and ding kum sang khat zakwa somnga palia khan Christian Chalai Paul Venghlui branch po din ve ngal ania kumsang khazakwa somsari pasaria central KGP rorel angin thochan nizana inkhom chin ania hemi kumachang hian kumin thleng hian KGP ten inkhom hun heta nei ani kumsang khazakwa somruk pakhata changin prayer service tuna tongtrai inkhom kanti ta khi nei chan ania kumsang khazakwa somruk pahni achangin Sunday school bana nei chin ania kumin thlengin hemi huna inkhom na hun hi nei chin alani kaushan zaipol rongbol na zia ka hmuthe masaper chu ni somni pathum achangani somni paruk September sangkhat zakwa somnga palia KGP General Conference masaper Teachers Training School aneya ni somni panga zana zai rongbol na ne ani KGP inkhom tholom hi kumsang khazakwa somnga pariata changin khonchan ania kumsang khazakwa somriat achang missionary pualin thatin tholom khonchan anibok member in siarna mumal tak ane zia ka hmuthe masaper chu sang khazakwa somnga pakwa ania member somsari panga velani Christian Chalai Paul Venghlui branch hian kumsang hi pali me ni som pakhata khan Golden Jubilee aloma tin kumsang hi som pali me ni som pakhata Diamond Jubilee alo lom to bok ani tundin huna hian KGP Venghlui branch chuan missionary somni paruk achom me kani group hi palia inchenin Isaiah Daniela Hosea le Amusa ati inchen ania subcommittee hi som pahni a oma chungte chu program subcommittee gospel front subcommittee light and sound subcommittee property and decoration subcommittee obeda editorial board kaushan zaipol refreshment subcommittee finance subcommittee ushering subcommittee publicity and documentation subcommittee social front subcommittee le music subcommittee te ani group in elna atan trophy pali omin gospel centenary running trophy golden jubilee running trophy diamond jubilee running trophy obeda silver jubilee running trophy te ania trophy man natura in elna te hi branch committee in achul angin ariel mai shinani member thian omin holy bible thuziak le cheng sang hiaral chin ania member biak in honga in nei anomin lompui na cheng sang ni le thuzia khlan chin ani baka kan biak ina in nei ani chuan in nei lompui na banner tar chin ani bok KGP worship in khoma piang in luang chuak bom hun chin ania boma poisa atla achang hian branch chunga member chan pui om deute branch in achan pui chin kumtinin KGP te hian program sang sang amang china tharau lama ma kan son the na tur program te member ko khom na turatan sports le intihlim na sang sang te buat sai chin ani boka tin hemi baka hian branch wap na tlang le group na tlang te mangin sumtuak na nei chin ani bok Christian Chalai Paul Venghlui branch kumsang hi somni palia member din mun hetiang hi ni mipa zathum som paruk meichia zanhi somli avain member zanga somnga paruk kan om ekani Jai Masi Venghlui Masi Sangati hi non Mizo Christian Fellowship ti lai tanga din to ania sangkhat zakwa somko pathum kumkhan July ni khata khan Presbyterian Kohhran Venghlui in committee masaber akawa chutatang chuan committee member turte aruata
masihi sangati rongbol na suring lo mi tene na pathian tu shil ani bera tundin muna Sunday school ming ziak zong le zirtir tu tenen mi somthum pasari an omme kani din tir achanga tun thleng hian baptisma chang hi mi za somriat pali lai an tling to ani kaushan huam chunga kumtin ring lo om zong siar na nei chin ania rem chan dan angin kumthlung anin program siam ania home visit mo house to house campaign nei chin ani kumtin voi khatal member tenen bethel hun manchin ani baka one day crusade manchin ani bok bialpon lam sangati pakhatal klona program te baka bible exam te buat sai chin ania zirtop ni zana inkhom worship service ni chin ania thakhata zirtop ni zan hunung ber ero chu rilru soile chungchai rwalna an hun manchin ani kaushan huam chunga kaushan mechia KGP le kaushan pavalaya OB atangin inkhom pui tura som chin ni in pathian thu soina hun bek chin ani bok zirtom ni zan inkhom te chinchia chin ania pathiania Sunday school nei chin ania Sunday school hi pole lak ni in chongchi ni Hindi le mzo tonga zirlai te hi zir chin ani Sunday school inkhom bana fellowship man chin ania fellowship hi short sermon Bible study lazir le chungchai rwal nan hun manchin ani kaushan hun pui big dewa zai rongbol na nei chin ani bok kum sang ni pakua le sang ni som chawa khan pawalai rual thanem ngai hovin revival group andina chung te chu in mukhomin thule hlate in pol khomin ko rana te in khoma te kan zai thina ti chuan khati hun lai khan aizol le thingtlang lama ko ran pawalai pol an ding nem to viau maya chu revival group khan sia in ko rana pawalai pol din ve rotna the luta a ti chuan ko ran committee chuan rem ti in kum sang ni som pakhat march ni khata khan Venghlui ko rana chuan ko ran pawalai pol din alo ni ta ani ti chuan tun din huna hian member za som riat kan oma Venghlui kaushan pawalai pol inkhoma hian thilpek la khom na le chungchai rwal na nei chin ania tin thojan ni zan to bera ril rusoi le chungchai rwal hun manchin ani Venghlui kaushan pawalai pol te hian tharau lam ma son theina tur program shang abwa sai china fakzanin khom te evangelical night te le kumtinin bethel le retreat te a hun manchin ani member hui khom le nu nai nan indoor le outdoor sports te nei chin ani bok kumtinin project nei chin ania aizol ko pui chung le pon kaushan pawalai pol klo work camp ramthar field klo te ani tlang pui kaushan hun pui shanga zaya rongbol na te nei chin ania kumsang ni som pariat khan la pani mangin music video siam aloni to bok thlatina tholom ipachanga lu thi kaushan pawalai pol sum mu na lian ber pakhat ania kaushana athe angin sum chun lu ve chin ani bok tundin huna hiang kaushan pawalai pol te hian Synod mission board kaltlangin missionary som mek bok ani member boral an omin rem chang masa pathiani chunhuin khom bana ral na hun manchin ania shiadreng na thuziak le cheng sang ni aral chin ani kaushan rongbol na peng shang te Venghlui Presbyterian Kohhran hi ain dan ma chuan Kohhran mi te hi mission veng Kohhrana Sunday School an kai thina Venghlui Kohhran ain dan atang ero chuan tun thlengin mizo Sunday School Union zomin Sunday School thatak adinga Venghlui Kohhran Sunday School a hian puitling pol le no pangpol a in thena akara senior department ahum ani kumsang kha zakwa somkwa pakhata changin sacrament department an omchana kumtinin bial no pang Sunday School in khompui nei chinania inti siang na anga kalpui shin chu kumsang ni somni pathum machang khan ti topani kumtinin Christmas carol service manchin ania beginner department in now hwal na program kumtinin an mangchin bok kumtinin sacrament department no pangpualin camping nei puichin ani
Ramthar Committee rong bolna Venghlui Kohhran hian kum sanga zakua somriat pasari tangkhan Ramthar Committee hi adina hei hi Synod Mission Board lamin an ron ngen na awanga din ani Ramthar Committee mala na tlang puite chu hetiang hi ni Missionary chom Ramthar Chanchin bu mani tan le Missionary te ta na laksak Ramthar Field lo le Ramthara ukem nei thin ani Ramthar puala sumtuak te po nei thin ani tin Ramthar ni den chanin Ramthar pual crusade nei thin ani bok ani Venghlui Kohhran hian Financial Committee hi January ni ruksang hasukwa somriat phat khan adina tichuan huna local zela thrazoka ahriat awangin Finance Committee ti aloni ta a tichuan e Finance Committee hian Kohhran sumte voini thleng hian felfai takin al enkol ani tunma chuan pathian ram tholom iphi mani rem san hun kaushanin khoma thelu chin ania mumal zo ka tholom ip thelu ani theinan kaushan committee rem ruat na in pathian ni voini na Sunday school huna a thelu na hun siam chin ani pathian ram tholom iphi tunma chuan kaushan committee in hongin an siar mai china finance committee din aloni ta ka chuan thatin cholni voilina choni inkhom bana chiar ani chin ani bial malak na in emo keimani kaushan malak na in finance campaign ni chin ania finance committee in atulangin alo boy pui mai chin Venghlui Kohhran Committee nili thlasom sang kwa somko kanei chuan Synod Social Front Committee ngen na angin kan Kohhrana Social Front Committee din tha atia ta chuan Social Front Committee din ani malak na chuan zu le rui hlowa kan film theinan te tin zuk le muama kan film theinan te tin veng chung alo fai theinan te zirlai ten zirna ma an son theina nam halak te le re theizok te chan suana na tho te chu committee din ani tira malak na masa te chu anni Venghlui Kohhran Committee chuan Endowment Committee hi nisom paruk thanga sanghasakwa somkwa pathum khan adina atira chuan Centenary Endowment Committee tia mingwa ani a achan po Mizoram Chanchin thathen kum zana kum sanghasakwa somkwa palia lom ani dona Kohhranin Centenary project pakhatatana nei ani a anu dewa Centenary telzui zel lo rem chang zoka riana wangin Endowment Committee tia manzui ani he committee thil tumber te chu mi harsa te an na tho thei zong mila izun na siam le chanpui din mun harsa te chanpui na pek damlo le chanpui ngai te kan le chanpui zirna lama chanpui ngai te chanpui le izun na ngel nget nei lo ten an nei theina na bul chanpui te anitlang pui Venghlui Kohhran hian Light and Sound Committee hi kumsang khazakua songkua paruk khana dina Kohhran Light and Sound System te an kol thina siam that ngai siam that le von that te chu committee malak na langsar zual te chu ani kumsang khazakua somriat pariata Synod in khom puin Kohhran sang te literature week mang tura asia tirangin kan Kohhran point hemikum hian literature week manania akum le sang khazakua somriat pakwa khanin kan Kohhran le khabu te chinchi ania zani samruk pani chinchi ani chudi chuan sang khazakua somkwa khanin literature committee dinania chumi te ngen na ang chuan kum sang khazakua somni somkwa pania literature and library committee din chanani chudi chuan kumimo chana kalnuwa kum sang hi sompali khan literature and library ti chu library and archive tia aming thak le ani tun din huna he committee malak natlang pui te chu kumtin puitling Holy Bible chiar chuak te le no pang thu thlung thar bu chiar chuak te ne na lom man apichin pathiani choma inkhom bana piangin library hi honchin ania no pang le puitling enge mozatin le khabu an ho chin ani literature lama ma kan son zel theina literature week seminar le thil dang te arem chandan anga buat sai chin ani bok Venghlui Kohhran hian music committee kumsang hasakua somko paret khana dina music committee dina ni ma chuan Kohhran in zai pol floi tu tele zai floi the omte in khoma zai floi tu tan arwat me china heng zai floi tu hian thakhat zel
changin anin chok mai thin ani committee den nei nu hian ulung chokin malak ani ta committee in sai hroi tu mumal takin thatin ni na ruat ta zela abaga keyboardist le hlasil tu te po huneng machen atang khan in ruat thin ani tabok ani la shwai tu te pualin retreat nei chin ania hemi huna hian in free tharnate in han tharnate practical training te thlengin nei chin ani bok Kohhran meichia le KGP lamte po zai shwai tu training nei pui changa ombok Kohhran committee remti na in lakut pui te po buat sai chin ani Kohhran in inkhom pui shang athen chang te ba ka Kohhran in khoma te zai khom na te mithi vuina te in nei program te zai shwai na mo phurna an la chin kum sang ni paruka Synod inkhom pui ro rel bo zuin Synod executive committee chuan Kohhran tina Christian sungko committee din ni se ati awangin keni Venghlui Kohhran po in kum sang ni paria January tla achangin adin ve ani he committee malak na tlang pui te chu kumtinin upabial tina chanlak chin ania chungin khom nei ngai lo chungin khom nei turte pathian ram thil pe ka chan la turte le Kohhran in khom ngai poi mo turte a in fui chin ani arem chan angin chung ko zan siamin mani chung ko a in khom na nei chin ani pon lammi roin Christian chung ko crusade kha to ka nei chin ani tuimhala chuan Bible Society hi parachar zinga chiartel ani thina huninge molai tang khan Kohhran huang chunga senglu alo ni ta aminga po Venghlui Presbyterian Kohhran Bible Society Committee ti ani chuan record mumal ta kan thriat thei china chuan kum sang kha ko somriat paruk chin ani amalam hun ero kha chu thriat mumal awam talawani kumtinin Bible Society certificate hi kum enge mozat kalta jang khan Kohhran in khoma kum kha chungin jumli vel sem chin ania member chanem tak mu chin ani auxiliary le branch te thil ti shang antel ve no om chia chuan antel ve zela branch malakna annual meeting collectors conference le campaign na te hian antel ve nge china Aizol South 2 branch 1 chunga hian sum tho chwa ati chapol ani ve chin bo kumsang ka zakua somko paruk malam pangkha chuan Kohhran biak in bungrua te hi Kohhran committee in direct ina en kolmai thina Kohhran member te kan lo puna bungrua po kan lo nei beltak zela chuan kumsang ka zakua somko paruk atang khan biak in bungrua en kultur big property committee chu Kohhran in alodin ta ani bungrua te chu fel taka thliarin property register bu siamania bungro bo theichi ate property marking an siam vek ani bungro hlui te chu Kohhran remti na in ti rala suma chantir changa umbok kumsang ni sompali khan refreshment committee hi din ania he committee hi din na la rei lo hle na in Kohhran in hmang tang kai hle a hlok pui hle bokani anni hian Kohhran hun poimo sang ate eile in tur ngai tuin a chevel tur zong po an ngai tu fel vek thin ani tunmalam chuan Christmas le kumthar committee hi Kohhran committee in Christmas ma thlani emo vela lomin adin mai thina kumsang ni pali atang ero kha chuan Christmas le kumthar manna tan kumtir atanga Kohhran chung ko tin ne na tholom ip sem ani ta ka wangin kumtluana enkol tu tur committee nget din tulin asata Christmas le kumthar committee hi adin ta ni he committee malang na pui ber chu Christmas le kumthar lom na roi buat sai ania kan Kohhran hian biak in compound na roi kan che mai china wangin roi buat sai a hau tak chin hle he committee hi chan po anjang chin reng ani roi buat sai na na mo phur tu shang ruat le thil chu zong ngai to chuan malak na pui mo ber te jing ami ani